haleluya haleluya emshadweni bakhona abazalwane emshadweni egameni lenkosi asengivele nami haleluya lokugcwele elothe umona ngoba ukhona lo haleluya lona lo ngathi awukholwa kahle nikho nobazalwane egameni lenkosi hayi sebashadile Klobotami sebashadile inkosi ivele yendile yasevele yendile inkosi egameni lika Jesu sithele kanjani ngone umuntu nasemini egameni lika Jesu Kristu wasekhaya ngoba kathi isibongo sami egameni lenkosi nami uNkulunkulu wangithuma ke khona la ekhaya egameni lenkosi sendawona umsebenzi wakhe siyabonga lokho ukuthi ke namuhla sikhuluma ngababedlamini sikhuluma ngamakedlamini egameni lenkosi lapha kuphelile kuba ngilanzima anze lo kuphelile kuba ngumprasanele lo so namhla kuyaphambili sengibabe edlamini egameni lenkosi ishalani inkosana bazalwane uthele umfundisi ngeke ukukhanza athi inkelebheni lo egameni lenkosi lokhu ukuthola kuphela kuJesu sibonga lokuthi nabo ba decide bathi abafuni udlela nemva kokuthi ihlahla ngoba ikhona lenkinga semva kokuthi ihlahla bazalwane ikhona lenkinga elamaflats imbohandrumo siyibona ikakhulu kumathapha egameni lenkosi but sibona ukuthi bathi abafuni kumhlazisa uNkulunkulu bathi sifuna ngena ngelisiko lakhona shayini imbostani lalela ukuthi lenza ithi wamukela Jesu wakholwa ukuthi Jesu Kristu inkosi nemsindiswe kuphila kwakho leBhayibheli lithi in the book of John chapter 1 verse 20 bonke abamula ngekholwa they were given the power to be called the sons amen so lomukela uKristu wadanza wakholwa wadala wasindiswa wadala wasitakala leBhayibheli lithi uniketwa emandla kumntwana wakhe amen so kuba umntwana uNkulunkulu kungemandla egameni lenkosi so kuba ukunikela amagunya ukuthi bonke lokholwa embusweni waNkulunkulu kunemandla ekuthatha kwenu kwakho so umshado awusiyo mahedeni nawo lethe ningaseshade don't divorce nawo lethe ningase wasiya aseniyekele shada baso aniyekele egameni likaJesu uzongena thuma la kafishane I'm not going to waste your time. That's the word that clear and then we have to put umshado ngoba masa ashumaya sesina wonguthi basisdalisa inyawo sathi ubona ukuthi sokuya athubeke ngathi angasibona egameni lenkosi umshado bazali kwa brief kwa short and fire amen siyabonga ukuthi abantu abayakhani umuntu abasuka babanjelo ngibasa amen nemfathi bunye bazalwane akusengakhohlwa nemfathi bunye bazalwane wesifazane amen sawuphethe semprofeti amen kuyamande iyogathi yakhula amadimoni yo umakhulu ngathi emprofeti phela so ubasengashada 2018 ngishada egameni lenkosi ngakini kwaba nje ashaste kumene nashaste ku nyanga into ngayenda haleluya ayishaya ngayikhoma phasi ngayikhoma phezulu egameni lenkosi ngisuma ngamabona egameni lenkosi amen asingene ngifuna kuba ngafisa ngizaba yiqiniso ngikunakuba ngizaba yiqiniso ngoba umhlaba namhla ubheke phansi phezulu inzaba ithi ude iqiniso amen namhla iqiniso selidliwa selisemthethweni emara asadliwa asasemthethweni egameni lenkosi so nomunye uthi bangakhuluma uthi emanga angazaphila esikhathi lesithe agcine sekajikile safana neqiniso mkhawazalwane so umhlaba makholwa siphila esigabeni khona umhlaba namhla ubheke phansi ubheke phezulu nosiyami indaba uthini
kude liqiniso emhlabeni. Lapha namuhla ngifuna ukuthi ngikhulume nomuntu ngafishane usahamba mhlawumbe ude emshadweni la utombukela ukuthi bashada mbamba indaba. Lapha namuhla ngifuna uhamba la ube wathi ukuthi there is something loyidingayo empilweni yakho ukuze uphumelele, ukuze uphakame, uphumelele phambili, udinga liqiniso. Haleluya bazalwane. Njengamuntu omusha lokhona lophila kule century ya 2025 2026 uyalidinga liqiniso. Umuntu omusha lothi liqiniso uyafa. Labanye bathi sola namhlanje nempilo bayiphilako bathi sebafunga sibathanda awuthanda thoma umuntu ude liqiniso. Ngoba iqiniso lenta intombi ihambe ebusuku ikhanyisa ebusuku ungathi yinja. Lele siyabhutha ebusuku ngoba intombazana lente liqiniso ayisabi isigona sakumathaba. Ubathi le ntombazana ayilali nayo ifuna ebusuku kangaka. Ayilali nale ntombazana sathi usimantombazana ayesaba khambe ebusuku kepha lawa alakumathapha lethe liqiniso. Hayi sithuthwa ngiwo namhlanje aphatha ama-okapi yeli thaba kude liqiniso. John chapter 8 verse 32 ngifuna khuluma kafishane ngihambe ngihlale phasi. Namhla ngifuna kulanza baba, ngifuna kulanza make, ngilanze insizwa, ngilanze intombi, ngibuyise eqinisweni egameni likaJesu. Lanza baba ngoba babe lothe liqiniso ekhaya lakhe khala kunesililo. Babe lothe liqiniso ekhaya lakhe ngosiyami. Wafa khala umfati ukhaliswa indoda lethe liqiniso ngamanga ngodoba. Usaleqiniso sokuphi babe? Ngakhethelise unemanga khashane kabi. Uyabona inja bathi inja mase itohamba ikhonkotha kakhulu. Mase ifuna kufohle ekhaya ihambe. Khonkotha too much. Ufuthi ufunga futhi le nja mayibhobo yasebenza. Uyahamba ke lapho. Kathi nya ifuna ungayinayo ukuthi ihambile. Kanjalo ke nethosa lethe liqiniso ishaka kakhulu iqingo mase iyajuma. Bayithena kulendle ejuma khona ishaka kakhulu iqingo ikuthe kamnanzi kakhulu kuba ngisithathe bengibheke kube ngihani yakha so ngihani lemon whatever. Ifuna uyihlupha ushaye ebusuku ngoba sejumile ayibadami ide liqiniso. Funza John chapter number 8 verse 32 Funza ngifuna kuhlala phasi ngisemshadweni njalo ngiphana semshadweni siyayibithi altar call ngoba phela anisayile emasontweni nizithwala emshadweni nasemingcwabeni nyana. Ayisithola kahle nje la. Ya siyabonga bodlamini kusilandzela abazali bakho. Funza awucela verse number 31 man verse number 31. Ngakho Jesu wakhuluma kula maJuda labesakholwe nguye wathi nanime emavini ami nibafunzi bami sibili. Jesu ukhuluma la maJuda labesakholwe nguye uthi manime emavini ami ngaba bafunzi bami sibili. Amen. October 32 athi once you become my disciples you shall know the truth and then the truth shall set you free. Ayihe bazalwane. Okay, akhona ke maqiniso lakhona emhlabeni bayawathi bantu khona la uthi asomunye ngivile ukuthi na ujona indodza yami wena ujona lokunye la uthi umtshela iqiniso liyamthusa ke ukwatile
ya kwathi iqiniso labalivile emva yakhe liqiniso nalo lelo amen nomunye uvile ukuthi umqashi wakhe ufuna umxoshe liqiniso ufuna nalo lelo egameni lenkosi kepha mhlawumbe ufuna ukukhuluma ngeliqiniso lelehlukile amen kuneliqiniso lelikhona lelingafani namaqiniso asemhlabeni ngoba emaqiniso asemhlabeni awumshintsha umuntu emaqiniso asemhlabeni amshiya njalo umuntu kepha kuneliqiniso lolithola ngekuthi kuJesu kuneliqiniso lelikhona lenziwa ngumhlaba livele kakhwane liqiniso lekwadala naJesu Kristu waqala wakholwa waqala wasindiswa wasidakala. Now the Bible says utawulahla iqiniso and iqiniso takukhulula kunabantu langaphandle behlaba enyuka bayetinyangeni bangena tintumbeni bangena kumasaksisini baya kubaprofethi bemanga basathi ukuthi kuphi ngikuphi bafuna ukukhululeka abanye bahlushwa ngokuthakathi bathakathi badzinga ukukhululeka egameni likaJesu Kristu. Lalela ukuthi uthi lo mbhali waqala wathi liqiniso ubese uyakhululeka. Ungathi sibaprofethi uma bonke abantu bangafuna iqiniso ungabe sobalula umsebenzi wethu ngoba labanye badukisekile la ngephandle bagcina abantu bafazi buya mina ngiyakhululeka ukuthi inkululeko awuyitholi komfundisi inkululeko awuyitholi komprofeti inkululeko awuyitholi etinyangeni inkululeko awuyitholi etanusini kepha inkululeko uyithola ngekuthi kuJesu asumne umhlabeni athi le njabulo lesinayo le itholakala ngekuthi kuJesu ayitholakala emigwaqweni titabathi kepha ngekuthi kuJesu. And now, this truth that I'm talking about, it is the truth that is living. Amen. It is the truth that is what? It is living. Amen. Lendo iyaphila. Amen. Iqiniso ngoba umukela Jesu umukela iqiniso Jesu angamukela intombi ufika Jesu angene phakathi entombini bese uyaphila. Jesu angamukela umbabe lokuthiwa ukuthi ngosiyami umuntu wesingo siyami Jesu uyangena phela emfatheni lesintu bese ukuphila phakathi kulahleke phasonke bonke sonke isintu sayo iqale kahle ithi mina njalo sengiyakholwa iyamathi Jesu iyele kushaya umfathi. This truth that I'm talking about, it is living. In other words, liyaphila. Lithi lingaphila bese lithela tithelo talo egameni lenkosi. Masibona umuntu aphila iqiniso sithi uphila Jesu la. Amen. Masibona umuntu aphila impilo ethobeka aphila impilo ngosiyamakathi umfathi wakhe mngami ngidawufika ngoba ngiyangivela ngesimo lo mnyama losahlenje ngoba ndawuthini ngithele abantu abami noma ngathi usephepha akasangenelani usephepha noma usespa noma usekupha ngene ngiyabona ngawo ubuya ekhambeni likaJesu ngoba indoda elithe iqiniso usebane kuyibikela ukuthi uyahamba uyakuphi uphela ukuthi ikhathele umuntu wakho ithe iqiniso kasi ubuya kwanze kwanza babhekise perspective ithe iqiniso. Amen. Terima bazalwane uthi lombhali lapha you shall know the truth and the truth shall set you free. Lelo sibe sakithi egameni likaJesu Kristu siyafuna ukukhululeka ngiyavuma egameni lenkosi sesihambile tinwathi hambi kahle kude akulungiluthe imindeni yakho kude lokuqonza Nkosi yami mhlawumbe uhlaselwe ngama-generational cases asekhayini la usuka khona bekuthakathwa tumathi egameni lenkosi nawe manje ulabo bloodline ebuthakathi basekhayini kepha
sengikhulume amagama ngikhuluma ngathi ngiyahamba emhlabeni ngithi waqala wakholwa waqala wasindiswa leli qiniso laNkulunkulu lishintsha letinto empilweni yakho. Awuthi ngibe kwatandla awuthi ngibe kwatandla siwayiqiniso phela. Amen. Lo munye la mhlomhlaba khona yazi ubuhlungu uyasha ukuthi mina singaba ngithathi ngani bana wenza manje babathathe ndiwa lalela kutshela uthi ngaqiniso uthi kuba amapapa ube ngwababani akunokusita lokho ngabe tabayi-driving school yabafana because ube leqiniso nalo uyamyenga uthi uthanda yena yedwa uyamyenga ube leqiniso nalo mawubuye uthi uthanda yena yedwa ufile ngemanga sijebenise ngobatana. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Liqiniso uNkulunkulu bazalwane. Liqiniso ulithola naNkulunkulu wamfaka phakathi kwakho ibese uyaphila. Lalela, again this truth now is living. Wesibili, this truth is transformative. This truth is what? It is transformative. Leli qiniso la Jesu Kristu alifani neqiniso semhlabeni kepha lingangena enthotheni liyayitransforma. Amen. Liyayishintsha simo sayo, liyayishintsha kwenta kwayo, liyayishintsha nokuhamba kwayo. Uyathi babe nabanye awusati umuntu uyakuthi babe dlamini abanye babe dlamini ayaculela awusati umuntu babe dlamini nomuntu athi evusi ngoba babe no time ako uyambona nje sayona ngeke jahanvoza usati athi uthi iqiniso make fika ebantwaneni akafuni ukubitwa ngababe dlamini ufuna amaluthi mavrash amaluthi mavrash lapho kumfake entweni ukuthanda ke lapho kaza saphaza nokusaphaza ngoba umthenga ngemanga egameni lenkosi umthenga ngemanga kepha ngithi mina leqiniso laNkulunkulu lingafika kuphi lingafika emntwini lo mbabe lokhulile ubese lo muntu uphila a purposeful life or a life with a purpose ubese uyathi ukuthi ngibitelwe ini ubese uyathi ukuthi ngimbabe akwazi ukuthi ekhaya uyangisithatha. Emishado mangaphila iqiniso ngaphela bo-GBV ngoba lo mfana ngathi ukuthi into zami kufanele ngihloniphe ngayiyengi ngitshela iqiniso. Okay ngiyadinga ngaliqiniso sengiyacetha. Amen. Iqiniso sibili ke bazalwane liyahlukanisa umuntu nesono. Mawuthole iqiniso leli Jesu Kristu lifike likuhlukanise nabazalwane likuhlukanise nesono. Sono ngeke usikhona kusigwema ngenakho emandla bezamile labanye into lokugwe mas labanye bakholiwe bamukela Jesu bawa ngoba abengasiliqiniso labazalwane laNkulunkulu mama bangiphelele kunyelela egameni lenkosi kama singabantu lamuhla labathatha liqiniso lelo Jesu Kristu balivalele ngephakathi kwabo asomphala eBhayibheli lelo seyingumlilo Nkosi yami ngivalele phakathi kwami lento le ayisavumi ukuthi ngithule. Sono awusigwema ngoba yakhona kumasono kepha uthi ngalomlilo uvalele phakathi kwabo ndawukhona kugwema sono egameni lika Jesu. Niyawulathi iqiniso futhi iqiniso yabe selikhulula kuze uphile a life with purpose with a purpose. Yalizinga iqiniso angifuni ukuthi ngihlale phansi la ngingakasho ukuthi lothi ngiyamdinga Jesu. Akumshado lo ungasho ukuthi nemshado wasanele dlamini alithola iqiniso afike ngatana na Kristu. Noma ngabe ungimake akusho ukuthi bangimake awudinga iqiniso. Labanye bomake badzala but iqiniso bethe ayachita ubanyaza
babomake bayathayima bayafrustana bayadla basula umlomo ingani babekekho usemsebenzini ubuya kanye ngenyanga uyabhalansisa udinga iqiniso ngilo leletha mali akhona kubopha siya iqiniso ngilo leletha inthotha yasekhaya ikwati kufala ziphu noma ngabakekho umfabisha Nigeria bathi kufale ziphu ilithama iqiniso lwephakathi kwayo iqiniso ngilo leletha intombi inganani ingashadanga sile manje asati kuphi kurumende unchanchani anasodli mbizi ngiyadala ngapha ngashadi ndayela hulumende mandala nini singaliqiniso waba maliqiniso ayophinde ushale iqiniso ukuthi phuma ngake phandle ngedeni ebusuku asisendini ivalele ukwenza ngathi umshado wakho akunamshado ngaphandle kwemjuluko funa inyama usiphawula nomtimba wami ngiyawuganzaya liqiniso letha intombi letha isizwa ikhona eganzayo umtimba umuhle malungelo awo nomtimba uyajikita ufuna kulalwa uthi no I'm rising up ngiyala kabasono wasule mphethe kunjita komtimba wasenjobanjoba ubasenjobanjoba uthi ngiyala leqiniso manje angisayi emfanele asuyasha umthe ukikhethe ya leli hlaba kahle ngiyazithanda ngoba alo nakhuluma ngani mina bafuna amadimoni asasiyo imvamisa mina bafuna amadimoni asasile levamisa ukuthi receive ngiyakushumayela ngumprofeti ngoba senjolene ukuthi baprofeti bahenga abantu I'm not that type mina ngakhala abasha nakuthi ngamane ngifele nathuko sayizulwini bese ngingagcwala lendlu zentengakala nonke niyesihogwela nikhona abazalwane ngoba sihogo simene abantu abangafiqiniso amen lamalanga lesiphelele lamalanga lathi kuya kimi ngitakuniketa nako kuya kimi ngitakuniketa umshado lapha asikuniketi umshado sikunika iqiniso tani umshado Kwenze kakhulu ukuhlangana kanje manje akusoze kwanza amasemsaphile emangemba zalwane akuphile iqiniso iqiniso lelethike bazalwane mangabe intombi uhlala intombi uvale ingcina iqiniso lelo mangabe uyisizwe kuyindalo ukuthi umjikide vele nje kusende indalo bathola iqiniso liyakhona ukuthi libabe usilibhekise phakathi base ufuna kuyebhila baswela base kanjibheka phakathi Lakuthi kuyajikita kuyafuna kuyakunika yini ndoda ukunikelani iBhayibheli lithi lo wenza sono uzigcinisaso bazalwane nathi nawushumala ethi kusungula esitulweni angisukule mfana sona baya babona shumayele ya tamatano umbono ukuthi uyambuka umuntu ombona bukane umuntu ushokuya la ushokuya amen izinto liyambamba nalana sengicedzile kodwa mina kahle funa ngishimala ngola ngakini liqiniso liyalizika kulo mshado leniqala bona asengikhuluma ngeliqiniso general amen bongo simanta ufihlela natindvo nikhulume manga kulomyalo omunye lokusathi utawuphela lesikubonile kakhulu nokuthi when it comes to our finances make unemali yakhe bake unemali yakhe leya make imali uphila ngayo leya make imali uthenga ngayo ama-cryptonati leya make imali uphafa ngayo ayibekwe etafuleni yamakayatiwe kepha leya babe iyafuneka
nababe abathi uyabuka naku ngitawuphela akale mangangena ekhaya, because now it's how lies cripple in our marriages. It is because of lies. We are not living a truthful life. Babe imali yakhe zameni yokunene akayikhipheli ngala. Babe imali yakhe akayikhipheli ngala, ngoba the time ukhiphela imali yakho ngala ukhipha 10 rand hamba uthenga swai, ukhipha 5 rand hamba uthenga shwala omncane. Maye akathi ukuthi kusele imali ngesilulwini. Notha waholi ukhalimala angena sithi ekhaya shika egameni likaJesu. Ngiyacela manje mama ngendlameni suyacela ubhedele emuva ngoba umfati lonikwa kwimali uhlala jabulile. Mama lalela lakhana ngabatshela ngosi ngathi nini ngathi mawufuna umfati amulethela ukudla ngetray. Umfati asumboka ijola la hlombe ukuthi awungiguqeli ngani mnika imali umfati. Umfati mawufuna ukuthi ekuseni makalethe breakfast ayilethe in bed. Athi mphephethu asembethena kwavuma athi mina lo thathathu nathana nyonga kanjani njani athi phasana mncane ngiyasinza ngetilela alethe emphetheni wakho lo mfati uyomnika imali. Hey umfati uyanika imali edlamini. Uyambona umfati ufuna athi ukuthi asinalutho la khaya, nalokwathi ukuthi imali khona akayiboni ibhekephi, ngoba sokukhiphela kana uyamnika uthenga shukela, ukhiphela kana uyamnika uthenga akade ukuthi kunamalini abesilulwini. Lo mfati lo akasoze aba nenjabulo ekhaya. Umfati mawufrethi la endlini ngoba akunike tena wayeka akunike freeway, akunike Kanasuya, akunike Hinaya, Papaya, akunike Tetele. Mfati mwenye chaburu umfati mnike busha, mnike imali akhe suthe. Umfati amafobi kuphela nje abafika ngingijima sokuboke naye ingisida ngane. Because when you're talking about sex we are talking about something for pleasure. Follow me ajabule ayela pajabuli. Akathi nomfana sisende la nje ngoba na kwangiteka. Umkhohlotisa kuze umkhohlotisa. Athi yena ucathi ndavanga uma uqeda. Akusiyo umshado sifana ngalona into le. Kinaya lela ba. Lela ma. Sifana ngalona into le. Asiyesonke silangatelela. Kanjani ke manje siphulo ingoma angithi ngidlile ngisuthi. Angithi mali ngiyahle bekusema ngivuka nje ngiyavule ngihambe ngiyokuphina inhloko. Ngiyavule ngikekese ngibe ngihle nje abafathi bonke khipha le mali. Nani bomake ngane manga phela nayo. Angicela ngiyasithandazela Nkosi. Ngoba lothi ngiyalithinga leqiniso. Nje nasemshadweni ungalithola leqiniso uhamba lekhaya. Wena iqiniso mawulithethe kahle lamshadweni uhamba ekhaya lakho ukhanyisa ekhaya lakho ngeqiniso. Lalela lo mshado lobhidlika kwekhaya lakho akusiyo ukuthi mhlawumbe indoda yakwenyanya yamthakathile. Kuthi iqiniso lo mshado lo. Mawungathola iqiniso lo mshado lo utawusimama lo mshado. Ngicela sikhuleke emfundisi wami. Ngikasithe kanje ngokaNkulunkulu uthi ngiyalidzinga leqiniso empilweni yami, ngiyalidzinga iqiniso emndenini wami, ngiyalidzinga iqiniso konke lokugama lapho, ngiyalidzinga iqiniso. Asakhuleka umfundisi wami la ngathi uNkulunkulu umthaka kusisa ukungivulekela kuphela nje uthi ngiyalidzinga iqiniso. May God bless you all. Asithandaze leqiniso sonke siyalidzinga. Shangathi ngasiphakamisa tanda sonke sikuphakamisele uNkulunkulu. Uyalidzinga iqiniso ongibabe, uyalidzinga iqiniso ongimake, uyalidzinga iqiniso ongumuntu omusha, uyalidzinga iqiniso ongumntwana.
uyalidzinga iqiniso, usesigabeni lesikhulu, uyalidzinga iqiniso. Asivale amehlo sithandaze. Babelo ngcwele, babelo nemandla, babelo sezulwini, uyinkosi kuze kube phakathe, ungu-alpha, ungu-omega, ungwekucala, ungwekugcina, nguwe itolo, nguwe lamhla, nguwe naphakathe, awushintshi inkosi kawugucuki. Siyalemukela livi lakho Nkosi, siyabonga ngalo lamhla emini Nkosi, sibonga ukuthi emshadweni ukhulume netimpilo tethu. Siyalemukela Nkosi, sisite ngamunye ngamunye wethu, sisite uNkulunkulu wethu, siyalidzinga liqiniso, siyadzinga kukhululeka. Sendele umusa Nkosi ngamunye ngamunye egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu, amen.